murakoze kuntega amatwi. Aho hambere hahise umuririmbyi mu kwandika indirimbo yiwe yari yitonda akumviriza amajambo yiwe uko amajambo anogeye ugutwi. Ariko ubu umuririmbyi w'uwo mu kwandika indirimbo yisunga cyane umudiho. Uno munsi tugira tuganire ku ndirimbo shasha iriho gusorwa n'umuririmbyi Satubi ari kumwe n'umuririmbyi Ibra baba mu gihugu cya Tanzania, nayo si yindi indirimbo bataziriye humutu. Indirimbo uri kurayumviriza iri mu mudiho w'amapiano. Ni indirimbo uri kurumviriza ushobora gutamba ukaryoherwa, ariko impanuro zayo zikaba nke. Bitandukanye cyane ni indirimbo zo muririmbyi Chancho Miss cyangwa Nikiza Desire. Aho no munsi uri karayumviriza agira ubutumwa kuramo, akumva yishimye yize, akanahimba wa mbere indirimbo akayibika muri flash, akazohora yumviriza ari kumwe n'abana. Ariko no munsi umuririmbyi ashobora gusohora indirimbo kumva yabaye hit, iraryosha abantu bose ko arayumviriza, ariko kumviriza ubutumwa ukabura nabo. Hari n'izisohoka ukumva ntuzibuze uri kumwe n'abana. Murakaza neza kuri Miracle TV 257, je muri kumwe na One Boy Valaskira. Uno munsi tugira tuvuge ku ndirimbo Humutu, indirimbo heruka gusohoka, indirimbo iri bice bigacika, indirimbo iri kwikirana n'abantu benshi cyane ku rubuga rwe rwa YouTube. Ndavuga umuririmbyi ni Satubi Abubakari Karungi kuva mu gisagara cya Bujumbura neza na neza mu Kanyosha. Uyu muririmbyi ni umwe yatangura mu buzima bugoye, benshi bakunda kuvuga ati yarasiragoriye. Satubi ni umwe amaze gukora ibikorwa byinshi, maze kuva atangwe kumenyekana mu 2009 kugeza uno munsi ntari intarazi. Benshi bakunda kuvuga ati Satubi ni rihe bangakoresha. Uno munsi ndaje nakubwira ati umuririmbyi Satubi igituma atakunda kuzima nuko we ubwiyiwe ajyana n'ibihe. Indirimbo akaremba indirimbo zijyanye n'ibihe. Uno munsi isi y'uno munsi igeze ku bihe bijyanye n'umudiho w'amapiano. Aho umuririmbyi urashe kuririmba amapiano yakugora cyane kumenyekana. Indirimbo zawe nizigora cyane kuba hit. Ariyo mpamvu Satubi no munsi yazanye akajambo kitwa ngo buja piano, bikakwereka ko indirimbo ziyiwe ariko azishira mu mudiho isigeze mu no munsi cyane cyane East Africa. Aho no munsi abaririmbyi bose ko barisunga Tanzania, Nigeria n'ibindi bihugu nka South Africa. Ati indirimbo Humutu ni kubera ikiri kiramenyekana cyane, kubera ikiri kirakurikirana cyane n'abantu benshi, aho imaze kuragwa n'abantu barenga 300 na mu kiringo cy'umunsi. Satubi nyuma yuko asohoye indirimbo Kirisese ari kumwe n'umuririmbyi kuva muri South Africa bita Champion Makenzo, yaravuze ati no munsi sinkiririmba wa muziki wo mu karere ku Burundi gusa, ariko ndagomba gusohora umuziki wa industry ya 257 kugera no mu makuru. Kuva uwo munsi nyene yikubise mu gihugu cya Tanzania, azana umuririmbyi Ibra muzi nk'umwana wa Konde Boy muri music. Muramuzi cyane ko yakuriye ku muri Konde Gang, aho yaforomwe n'umuririmbyi w'icyamamare umenyekana cyane Harmonize muzi nka Konde Boy. Yavuze ati rero imbere yo kwinjirira mu bakuze utangurira mu bana. Satubi nuko yinjirira Ibra amubwira ati dukora indirimbo iryoshe. Nuko
humutu biravuze, indirimbo irakozwe, amasanamu arahinyanyuwe, byose byagaragaye ko byakozwe n'abarundi, aho indirimbo byumvikana ko yakozwe n'umuhinyanyuzi wo muri impa ya ave, nawe se uyundi muramuzi, amaze gukora byinshi, amaze gukora ibikomeye cyane. Humutu imaze gusohoka nakimaze gukorwa, yaravugije abantu benshi tutaranayo, maze bavuga ati Satubi ntakiri kuri rwa rwego, ahubwo aduze ku rundi rwego. Nuko amajambo aba menshi, indirimbo tuyirindirana igishika. Nuko imaze gusohoka indirimbo nta muntu n'umwe yayumvirije rimwe, abantu benshi ngo bayumvirije inshuro zirenga 10, nanje ndimo. Ibyo byagaragaye ko indirimbo yamaze kuryoha nubwo uyumvirije ku butumwa tari bwishi cyane, ariko indirimbo iri mu mudiho utambika nk'amapiano, iri mu mudiho uryoshye kumviriza, maze uri karayumviriza wese usanga ari karanaga umutwe, agira ikimenyetso cyo kwemera ko n'uburyoherwa kwiwe yumvirije indirimbo humutu. Indirimbo iraryoshe cyane ku rwego rwo hejuru, ku buryo indirimbo ikirarabwa cyane nk'imboneka rimwe ngaha mu Burundi. Indirimbo uno munsi igeze ku bantu barenga 300,000 mu munsi umwe, bidakunze kuboneka cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Indirimbo Kirisese yagaragaye ku mavyuzi arenga miliyoni mu gihe cy'indwi imwe. Indirimbo humutu ishaka kukwiza amavyuzi arenga miliyoni mu kiringo cy'iminsi 3 canke 4, hamwe byo guma ku muvuduko bigaragara. None wewe ukurikirana muziki w'u Burundi ubona Satubi areka ushira ku rwego ruwe, nkuko akunda kubyivugira ngo buja piano akeneye ko igera ku rundi rwego, umuziki w'u Burundi wose muri rusangi ukaduga hejuru, nawe ukagaragara mu makungu nkuko tuvuze izindi ndirimbo z'abandi bose mu bindi bihugu ziva mu bihugu byabo zigashika mu gihugu cyacu, zikifatira kambere gusumba nizo abaririmbyi bahandi wacu mu Burundi. Satubi arakunda cyane kuvogera abandi baririmbyi, cyane cyane nka Big Fizzo, akunda kumubwira ati brother kanguka uze tugane runo rugamba, maze umuziki w'u Burundi tuwushire ku rundi rwego. Abafana barakunda kuvuga ati Big Fizzo asa n'uwarushe, asa n'uwananiwe, atariko nuko biri uko Big Fizzo ni mutama. Nanje nkavuga ati umutama yobagwa injebete, kandi ngo nari umugabo ntihabwa ijambo. Nuko biri uko nubwo ari umutama twese turabizi kandi turabyemera, ariko mu gihe akiri muri game yarakwiye guhaguruka nawe agafasha murumuna wiwe bakazamuno indasi. Byari bikwiye kuba byiza tuyumva ku rundi rwego, yageze urwego rwa Tanzania, Nigeria n'ibindi bihugu byinshi duhanganye. None wewe udukurikirana, wowe ukurikirana rwano bya Miracle TV 257, ni kintu wosiga muri commentaire ufatiye ku ndirimbo humutu kumwe nirikiravuma, kumwe nirikiramenyekana. Abenshi ariko baravuga ibijanye na biviri kiragaragara hagati ya Satubi n'umurinzi Fernando. Benshi bakunda kubihuza, Fernando yandika amajambo bakayahuza n'amajambo Satubi yishuye biciye ku mbuga zabo, ariko je nkavuga ati muri aba babiri bose nta numwe aravuga izina ry'uyu. None mu bihuza gute? Narijya tubona ko umurinzi Fernando akiri muto cyane imbere y'umurinzi Satubi, ariko amajambo Satubi bakunda kwandika ndasanishije nayo Big Fizzo yishura no byitiranya gato ko basa n'abanga, nubwo Big Fizzo amurenzeho gato, amurenzeho gato ku myaka, ariko ntamurenzeho ku bikorwa. Nubwo bose kuva bamenyekanye nta numwe araja munsi y'ikibuga, imwe bita kuzima. Reka rero tubandanye dushigikira umuziki wacu, tubandanye dukunda ibyacu, dushigikira iby'iwacu, niko kuzobafasha nabo kumanika ibendera mu makungu. Idarapo ryacu ry'u Burundi rigahungabana mu makungu biciye muri indasi akabura gatanu, biciye mu ngabira. Nuko rero kandi basezere ndabipfuriza kuroranirwa
mu banyu no mu byanyu. Ndabifuriza amahoro y'Imana abane namwe. Mwari kumwe nanje One Boy Valaskira. Iyi televiziyo yanyu ni Miracle TV 257. Ntibibagire gukora subscribe, like na share. Nimba wakunze ino video, gira commentaire, dusigire commentaire maze natwe tumenye ico tugiye kongerako canke guhindura. Ndabakunda cyane.